And so quite to be aman home so social media. So between honorable member of parliament for any go pram ora Sam George any ebiem sunogan any by you have fair fenum to ni Deborah Vanessa adona ni na sister Debbie ebuso phone ya efa LGBTQI plus Bula ora honorable Sam George edi enima that one other 7 members of parliament one more ashisha drafting kama what the echo from my chebe di musena be ya LGBTQI plus no ye be criminalizing oh my god I'm saying be a man form do mo ehye mo na omdimu aduma no wo metimi afesi my way no mra no raf say eba ne say wo mo found guilty say wo mo afo memra na enu na say nra ye owura Sam George beto odia say wonu na di enim out so draft ye LGBTIQ plus no ye wo mo bill no and it is a man for the na to man go no so all sorts of people social media they will be and they do na ko for do na mobile ponti a wo me ekese tie ne say enye de yie ni say ma wo do ye o my god ma ha my move for who be yin say ko mdo mani ebe ko so na say ma hu yin say eno mdo mani bra ko society so me criminalize LGBTQI plus na among that amount for no mobile ponti ne be kaseti aye no Lydia Forson actress and the beams no LGBTQI plus one more Twitter handle e Ghana ha na one more ase Ghana ha so e ka say etia sa so and na sister Debbie American wasem so ka say etia na nua be ma one laugh football so e be ka say etia na one ka say mu na sister Debbie de wo de fa kwa for so no de wo de fa empotwa kwan so e de esom e honorable member of parliament for Ningo Pram Owura Sam George na in some wo kan na say Owura Sam George share no say David e kika kwa no kana nutum no of share na manfo sorry ne so it say wo pe adepa e de ma oman na say wo hye emra e be bo ama oman e ba no say ebema gro sanity be ba wona say ntu obi be dina so afa ho kwan e de atwane po na ade ne nima ye form dia e no so won trans nya hwe han to no so yi e sister Debbie no a enye asem keto ne be form ma me sha say enkenke wo mu Twitter wo ma exchange e de ma wo mo enwo na ansa na kwa no me kam say to ko bi so ya say ebo ye chidom e ma ye de chwete ebramo ocha de herbal center what you find kai boy and so say ya we bia wo so and for say na ya we no esi fatie ana krampo no if you do edi e wo ni pedwemu ana say na di unya kra akosi ana honhom bi krampo na ene wo di ese ma unya hoto nya sundwe e wo baba wo bomu bomo di ana fa wo na mr echegu e wase wo na fra wo mo na bia mu to no pe wo kira kwan e wo ma so ye wo dance ma akra anytime ale in northern region no mo timi fa bibido ni abandro entity ya we no efi wo ni pedwemu na wo so nya pomudin e ba obra wo kwan a wo pe so na say bibia entimi ko yi efama na me ko tweet chat emu no bi form na dedi kan sister Debbie no de eba ye na say no de nsem no eba ya share Owura Sam George before no so be ya no o chat no say you are rather full of perversion, so obsessed with people's sexual orientation. Shame on you, you backward thinker. I say, what they purchase say, Owura honorable Sam George no. One na say, na one na kwan and sheda never person say, na dunya you know, will be said will be as if din impemo agro, will be kwan din impemo agro and they say han. I say, one or drink quick, sa na Esther Debbie e carry chena so sa shame on you edit to us so. Na Owura Sam George so no dey what they ebe yi na no any say. I have seen the attacks from a few goons aligned to a political inclination based on my leadership on the PMB against LGBTQI in Ghana. Bow your heads in shame. I say no any that Owura Sam George ne dia ko kan ya nam so ma sister Debbie ebe obe atake no directly ono asa ba bi ma be sister Debbie anu bi mo say hopefully when you figure out what genre of music you can succeed at, we can have a forward-looking conversation. Until then, say hi to AMG Medical for me. Cheers. I just away and a savage replier. What they emanate sister Debbie ewo and Sema Obeka Eddie Etiano. There's a pedia catches that Debbie said, one share a black woman, one share no bad Regino home, and a new truck career one sono, one share a year and new to Mukrampono. Say high life noble, say gospel, say R&B, say it's a hip hop, Afro pop, or one share not as one paper, no tramo. Now this woman say yes, the carrier air queen him, and son or no, a year Owura Sam George, the one seminal
waba anase waba no mo di nkoma e de enkoso ebeba na ni nua echi no de to ato se the former boyfriend the ex boyfriend abre waware oba Fela Makafui medical no one man no cheers e man na so one high enche no enfa e man no na man for e ka se da bi do say Deborah Vanessa na sister Debbie ne nsem no de ba straightforward do no so kwan yo sifa yi na no so more than do honorable member of parliament ne just a man fortune na say oye enimdifo atese wojan idom eninti say obi kra from no na wo pe kwan dey address this one fa nipa no so mre yo enfa attack na say nipa no nyeme bi otete afa no ho na so dey attack ni say eni Ghana ha say na sister Debbie any medical wo nsem no ekowie ne say yaudi a efimu eba ema sister Debbie nti say wo kasa asem na say o di yi na yi ana say wo kai no the yaudi a we di efa ne past relationship home na ebiem so saka say one pay particular genre of music a wo de no bedom to na ko say o ya abunifo na say or backlash no because of say na nyum to entimi enko kan say na dodo na bi ede akoba ni niam no bisafo wo be bisa say die nti ana LGBTQI+ and wo bill aba criminalize we ana say ye dey emra ye shemra ye dey to say na be obi obefum bia na mra no beti na deny as a man for achete ekaseti said ye ene asema ehunya na si yanka ho asema ne ye nsi bu masibra na eti entrance ni enye che ha na say obi anfa diope obi anya diope e wo man mo na no na beboa ye as a society aye personality e wo ye man mu e beboa say obi fa aboa obi fa the yonko like same sex no and dey na enfa sopa e na de bebre wo man Ghana eti ye hwe ensem no de hunya se e behwe ni apraka se e peso a fine ye peso a na say ya ti we wan say na ye ka ti e jane sa say nyama important wo afi ni e boy important was meka na say mo jatu a enche bebu aboya aka say so say Ghana ye nim say ye nipeku bi a ye won ya aka say ye customs ye traditions and ye beliefs a ye dey enante na say dey bobra e wo man mu enti say nyama bi ekọ na enfa enu nti say amafo kakra bi epa ye nyintum sa ne enfa nante ne ka so abeka ye wan enti no anu no ana ebuza for when asebisa bi dey HIM enti na anu ye bi a wo bi an bomode na fa to ye comment section na so dey wo dey first sister Debbie any owra honorable Sam George wo mo ensema wo mo exchange wo social media so wo so o dia work phone obetimi dia to join our comment section now we understand now follow you all the social media platforms Instagram Twitter so at @tumagh_ Facebook @tumagh. na ma owusu enemy dey na me ya aduma e be dey shape macro bibia bye bye.